Mura kog si... Jesus. Yan naman. Tungkol sa buhok? Buhok at saka nose Oh, at saka eyes. sa ilong pagyud. Ay, nako. I'm very happy with you because marunong ka magbisaya. Ay, salamat. Oo, lalaki nagkawat sa akong kwarta. Bastos. Hala, bastos. Hala. Hala. Okay na, Nay. Mas kinanglan yun, no? Mas kinanglan ng 20 pesos. Sige naman, parang Jesus ka. Bitaw, no? Pinaskuhan. Pinaskuhan nato. Grabe. Kalingan ni mo, Nay. Nindot ang sounds ninyo. Hey! Oh, okay. Hey! Woo-hoo-hoo! Clap, clap, clap. Hey! Clap, clap, clap. Ay, kalingan ni mo. Salamat.